Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun 10-oktyabr, Jalolobod shahrida yuribmiz. Sizlarga hazırlangan kurs valyuta bağlarini, Abmenka, Cho'g'u bank bağlarini bilib berem. Sizlar videomuzga oldindan like knopkani ayavay bosib o'tib ketingizlar. Kanalga qatnashib olganlar kanalga qatnashib qo'ysanglar, shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar. Inkas aqcha almashtiruv bürosini kurs valyuta bahsidan boshlaylik, tug'anlar. Tak, bu joqda dollar 85, euro 81 iken, nasıl almashib qolibdi tug'anlar. So'lib qo'yish kerak. Euro 81, rubl 1 so'm 34 tiyin, satılış bahsi 1 so'm 35 tiyin. Kapital bankına kurs valyuta bahsi dostlar, dollar 83.50, euro 83.80, rubl 1 so'm 34,5, satılışı 1 so'm 39 tiyin. Tak, bu joqda Eko Islamic Bank kurs valyuta bahsi dostlar, dollar 83.50, euro 84, rubl 1 so'm 34,5, satılışı 1 so'm 41 tiyin. Bakay Bank kurs valyuta bahsi dostlar, dollar 83.50, euro 84.50, rubl çok ko'rinmaydi. Rubl 1 so'm 35.50, satılışı 1 so'm 40 tiyin. Bank Aziya kurs valyuta bahsi tug'anlar, dollar 83.50, euro 84.80, rubl 1 so'm 355 iken, satılışı 1 so'm 40 tiyin. Tak, Doskredo bankının kurs valyuta bahsi dostlar, dollar 83.50, euro 84.40, rubl 1 so'm 34,5, satılışı 1 so'm 40 tiyin. Kırgızistan bankının kurs valyuta bahsi dostlar. Tak, dollar 84, rubl 84, rubl demeyeyim, euro. Tak, rubl 1 so'm 355, satılışı 1 so'm 38 tiyin. Tak, bu joqda обменник bağları dollar 85, euro 82, rubl 1 so'm 34,5, satılışı 1 so'm 35,40 ekan. Tak, mına jalan обменканы көрсөңөр болот. 85, 82, 1 so'm 345, satılışı 1 so'm 380 ekan. Şunday. Бұл бүгінгі күн обменниктerde bağlar görüp atasыңар көтөрүп калыпты. 5 тиынга көтөрүлүп дагы. Рубльбыз 1-2 күндөн бери шундай жакшы көтөрүлүп ойноп атат. Достор, видеого лайкты басып, каналыбызга катталып коюңуздар. Шундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар.